Ili lilikuwa swali ambalo liliachiliwa kwako jana. Kwa wewe ambao umefika leo, naomba na wewe nikupe swali hili. Je, Yesu alishazaliwa ndani yako? Swali la pili, je, unao ushuhuda wa Kristo ndani yako? Swali la tatu, unasikia vichezo? Vichezo. Nilitoa mfano wa mwanamke mjamzito anavyosikia vichezo vya mtoto, na maanisha juu ya uhai. Unausikia uhai wa Kristo ndani yako? Je, wewe binafsi bado umekuwa Mkristo wa miaka mingapi? Kama Mkristo wa miaka 10, miaka 20, miaka 30, lakini hata sasa tunapokutana jioni ya leo, unasikia uhai wa Kristo ndani yako au umebaki na jina tu? Hata katika kitabu cha Ufunuo Bwana lilikemea kanisa mojawapo ambalo watu walikuwa na jina la kuwa hai, lakini kumbe ule uhai wenyewe ulishakufa ndani yao. Kwa kila mmoja tunapoadhimisha sasa ukubwa ambao mtu anao leo, halafu mitatu ameondolewa, amebaki raia kama wewe. Sasa nikasema kama watoto wanajiamini kwa sababu wazazi wao ni viongozi, uongozi ambao muda wote anaweza kaondolewa, lakini anajisikia. Je, wewe na mimi ambao tumepewa haki ya kuwa watoto wa Mungu, mitazamo yetu ikoje? Nikauliza swali, mbona mwingine akilala njaa tu mara moja anawaza kumwacha Yesu? Akishikwa na ugonjwa ambao labda daktari anatoa majibu yenye utata, anaanza kufikiri tofauti. Ili tunaelewa nafasi yetu ambayo Mungu ametupa. Maana sisi tulitakiwa kuwa na mtazamo wa juu kuliko wanadamu. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Kwa nguvu ya kuzaliwa kwa Yesu ndani ya mtu inamwongezea thamani, na thamani ya kwanza kabisa ni ile